Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidina atama tepukna pung Allah Ta'ala ke hadir ripalawangan na 12 ulang angka 3 ulan na pitte na bitta malabbi yan itu Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahran ummati. Maka kita bulan Rajab ulan nai pung Allah Ta'ala, ulas Sya'ban ulakku asa nabita nanya ulan Ramalang ulan nai ummaku. Ia telu ulang melebi sisina nabita gangkanna nasunnakangi kota mani bulan Rajab pamiga-migai pak dongetah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ipung alinga barakah na bulan Rajab. Si bawa Sya'ban pada pirito ulan Ramalang. Aga barakah na bulan Rajab adalah sempajang. Bulan Rajab non ripung Allah Ta'ala makai atanna Muhammad untuk menrek terima sempajang. Imagiro na sempajange nabitai penrek malai. Dena pada perintah lengi, perintah puasa nakirimi pung Allah Ta'ala melalui Jibril. Perintah zakat ikirimi, tapi sempajange nabita sendiri ipenrek malai. Magina kuaro iro sempajange nasa nabita miftahul jannah. Pak goncina suruga. Jadi yobi nabita mitai jolo suruga napa yalik goncina. Ia komiki malioto aganna jolo iparesa. Otona ta goncina. Otona. Oto aga merena maga warnana. Maka simoga kadirana iparesa mana jolo ipoji pi iwaja. Napa kiyali goncina ipake ni. Makaro sabar jadi nabita ipendre mitai suruga, tanga-tanga suruga, perhatikan ni lalangi menrek suruga, isa na suruga, ipita mana nabita. Pura manina perhatika, pura na paresa, pura naita. Yalini goncina ka goncina. Itu sampajang ni. Sini no masalah melebihi kadere. Aga naita nabita ko suruga, itanaiwi magaje ro suruga kala benenge angka ummaku pura mitai suruga majepudena gaga melo marada kulime. Melo masijak lo. Bendengi naitai ummaku suruga di nagaga melo marada kulinoy. Melo mana lo masijak. Onro kasinna ya sangi suruga. Aga isa na suruga, maka dia lebih ta isa na suruga. Ia merepoi na pau nabita tu maka isa na suruga
makunrai. Mega tu makunrai ko suruga pali amu ya napa turuntuk na. Biasa runtuk aku pasai mega makunrai. Ternyata pali mega makunrai ko suruga pak. Mega asan na pau na bita ko suruga makunrai. Magi sahabat na mega makunrai ko suruga. Nasabairo makunrai menyemelada tama suruga ibandingkan idi oranewe. Agaknya menah, maka bita apa mina pogau. Ia kona jaga ini sampai jam 5 wattuna. Ia kona pagau ni puasa ramalanna 2. Nasampuni sirina. Naturusi nilah kaina. Apa mina pogau arua baban nasuruga mubi. Maka dia babak pertama iya tola bu. Yang kedua iya tola. Sampai arua baban nasuruga mak dapa iya tola. Kona pagau imakun riya pae. Jagai sampai jam 5 wattuna mapuasa ni koramalani nasampuni sirina naturusi nilah kaina. Ia lalu ko makunre de gaga lakkaina tallu lalu mi. Tallu mi. Kade to gaga naturusi. Ia nama sempajan nama puasa na nasampuni sirina. Apa de to gaga lakkaina de to gaga naturusi tallu mi. Arua baban nasuruga mubi. Nyaman nama kunre tama suruga. Mode na menre Makkah. Mode na seke. Napa ni ko makunre menre suruga. Amode na menre suruga lakkaina nasalah itu. Nasalah yan ang kanalala menre suruga makunre na takko mega halangan na arone na di nasalah onroni mega tama suruga. Nasalah ya di orane amo menre ni suruga. Takko de na tama suruga makunreta. Pada selamat negatangnya jeta. Si wali. Yang kedua, lele wali. Jaja musik dimi. Kota mamui suruga. Sini nama Salman di kadere. Nah. Tapi waktu na perhatikan Nabi talalangnya menre suruga merejing. Mawatang. Tupu menre. Megadori. Pama. Dan karena makan Nabi ta, idi to si orang ini angkato telu jurus menyama menre. Jadi apa seimbang makun ronak menyama to menre orang newe kona pagoi telu jurus menyama to menre. Maka de guru ta iya komiki menre bulu telu jurusna. Kurangi tanah ta. Kurangi bawatta akiringan ni agagamita pake. Ya kumatan alak daki silak daki tuka. Apalagi misiki bawa mega. Ikon kami talak koro tapake koro akiringan ni alingi helikopter nagat tani menre ko biro siruntur. Makotoro na sanabita komiki menyamet tama suruga telu jurusna. Pertama kurangi dosa ta. Kurangi dosa ta. Peko batewe kurangi dosa. Pertama, pamega-megaiwi tudat-tudang na agama ta bicara. Tudat-tudat ta meringkalinga bicara agama itu majelis pengampunan dosa. Di pedemitak itu tudang ko agamamu bicara pedemega dosa tak dana. Si diwattu mak bicara na bitta takko angka manakal lolo tama le tujumate ko na bitta macuka-cuka pakitan na bitta mitai iro angka tamaro. Tapi materu tu da meringkalinga bicara na bitta
purai mak bicara makat dek mana telisu makat dek tonyo nak kaloloiro cak biru-biru ina bitta mitai. Angka palik sahabat perhatikan ina bitta. Suruh Allah Ta'ala wattunang kayanu macuka-cuka pak kita temitai. Sisanna makat dek cak biru-biru ki mitai. Aga pas sabarang suruh Allah Ta'ala. Maka ada bitta wattunang ka wita ega padosa na bawa. Tuda-tudang mingkalingi bicaraku wattuna makat dek wite tak dana mak barutu dosa na gangkan mapacin makat dek. Jadi tudah-tudah meringkalingi bicara agama majelis pengampunan dosa. Tapi tudat-tudat untuk bicara jana tawe majelis pabare dosa. Jadi tapi tema ni ya komelo ki pengampunan dosa ko tudat-tudat ki dua telu agama ta bicara. Tapi kumiki mapabare dosa tudat-tudat ki dua telu bicara ni jana tawe mapabare dosa ni tu. Pede mega to pabare. Sini no masalah malabing kadere. Yang kedua, untuk mengurangi dosa, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Tapacin rolaiwi gau madecing kutuk pura data salah. Tak lupa kita salah ki. Acin rolai na si bau gau madecing. Pertama istighfar, astaghfirullah, atas salah, astaghfirullah. Pamegay decing. Akibuak angka kesempatan, apa gau ke decing. Tamhuha wat ditatutu. Jadi pacin rolai tas salata nasibay go madeci barawat ditatutu iro atas salangi. Jangan malah bangga. Wah, siaga tu tiko dosa makoko. Iya riolo. Lo geraputa ciri-ciri tak misalnya. Jangan malah bangga banyak istighfar. Akcin rolai go madeci. Pamegay decing. Termasuk pengampunan dosa teka-teka aja tak boleh bola kalau masih mak berjama si di teka aja si di dosa tak dena ipedik mabela bolata nata malala lo masih gie teka-teka aja tu pedik mega dosa tak dena gangkana nasa nabita itu tololeng mak berjama nama lalo masigi mak birjama ya murru ala sirati kalbarkil khotib ipalalo mimatu ya sekna titian sirat pada bila tak kajoy cak bila letu nih baban nasuruga kin rupe titian sirat nak kada muliwan nih tanyaga pale perjalanan 1500 tahun dosa lama ini mulai sisa 500 tahun. Iko ipalalo mo yase pada bila tak kajo. Imatanri derajat na pak birjama itu na dosa lama. Nah kada pekko ni palik kotoman lalang, ko pekko ni palik kotoman motor. Ya ku ya makada malalangi lagi na liwa lasinar pada bila tak kajo. Ya kotoman motor pedek malas sipi. Pak gua bawa nih. Sini no masalah malah jadi teka-teka jeta mak berjama itu pengampunan dosa. Nah, gimana nih untuk teknik? Napa ni ko makura dosa tu menyelemak-lemak pasuruan na pungalatali pogau. Iko melo ki manyama pogau amala kurangi dosa. Kurangi dosa. Ya ko mega dosa matana pogau amala ta itu. Matana. Merajing amala ipogau nareko mega dosa. Terperhatikan matu kuramalangi. Kuraki manre subuh. Napolo masampaja subuh. Napa kupura masampaja subuh. Pamula puraki manre subuh. Tahangi aja gaga dosa tapogau. Tahangi. Lauki joka-joka. Angka melonita matai kalalaing. Tahangi matai. Jagai matai. Aja titay. Nakota cacay pungala ta'ala. Wadi nasolangi puasata. Aja dibicara narekod di nasolangi puasata. Aja ding kalinga narekod di asabari atau dosa. Itahan ni paring kalingai, itahan ni bicara.
itahangi dosa maka tarasakan dena asana dena malak deta masusap palat tu puasa ta narikot jaga iwi aja nama dosa yang namo ku pura ki manre subuh lo ki mas sampaja subuh napaki lojok ka subuh anu natiap pungalatala irita toi natiap pungalatala yang kalinga toi ibicara toi natiap pungalatala tarasakan napai tatti asira marakumana ni tiga ro mapasin watang tanya puasa susai ki iero dosa tamai melalui mata melalui telinga melalui timuta iero susai puasa nah iku miki manyama puasa mantu tajagai kurangi dosa menyamang amala ipogau menyamang mengaji-ngaji menyamang masempaja sunat nereko makurang dosa ya ku menyamang amala ipogau itu amalan surga sini no masalah melebihkan diri yang kedua supaya menyamak ki menrek bulu onaro aja nami galak data bawah makotor ko melo ki menrek suruga kurangi beban aja namiga aja nama tanah bawat tak miki menrek suruga kurangi beban dua beban nama reji menrek suruga matu almalun wal banun waramparang si bawa wija jadi dua beban miki menrek suruga angke waramparang tanraki sila dak ki tupu menrek miki menrek suruga angke wijawiyat tanraki makloke kiki sila dak ki menrek makanya kurangi iye beban waramparang ya kuat dikit na tanra wat dikit aja taparakaiwi kega waktu nan caji baba waramparang nariko ya punaiwi na dena halala ma kalila laudara mesangi lokal lisu de apo gadara lokana tanya tu padang kaloka berarti lokana tena tabang asrimun rimelo menre suruga itanra kolokai upamu ku dotun rumo tapi ko telu ni oto mapamula bicu latu cauto mani mata baloka na papaja telu kontainer oto tanrai sila ada menre sila ada di mesangi motongi ki angke lo kamu alai sesa ai aja na nei ko minau lengi masani de nabi punana malai amalak tamaninala amalak tamnya kamajarang amalak imani iya kamajarang lokai tak kita tandra tapi lo kami upawa mewakili yang lainnya kurangi agak gede na halala peko balik parewa kangi punana iya tu biasa melalingi lokata peko ni balik na capu ni wajah ka cicil ni minimal papi sawi napa tapat cindolai si bawah ga umadece ya sepemutihan sini no masalah melebih kadere warampara si pasakekeng wajah seke mancaji babatu tu dari kode ni pak wajah seke termasuk kumego paling gagata termasuk pajak wajah tu ni pajak ada babatu itu yang kedua beban adalah albanun wija-wija wija-wija tanggung jawab ta melo ki menre suruga tapi anak tapa digama sempajang mak doke apa to manitu de to na sempajang mak doke to aruanir apa anak apa to manitu digama sempajang arua mak doke apo de to na sempajang mak doke manang makanya kurangi beban kurangi manitu tanya manitu kurangi janda ya nak tu kurangi beban kurangi artinya apa ngajaki
Dakwah dakwah anak, dakwah kepada menantu, pengajari asam pajak ko na manitu, asam pajak ko manitu, apa kui ko di mas sempajang, apo ku matu deto. Apo ku matu deto. Ia ko puramuki mapangaja lepa tanggung jawab ki. Maga batin na Nabi Nuh alaihissalam, asirara tu na 50 tahun mapangaja. Bainena tiang mengkalinga baca. Anakna maciotok ko benena. De na tamo ko agamana Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh na sabak mapangaja. Tungang ide na tama salab bainena si bawa anakna. Tapi nasalay de na doke magay. Puramuk ko lu pengajarin dia. Puramuk ko lu pengajarin. Jadi apa ngaja ki mengurangi beban artinya dakwah. Apa ringaraki? Angobi ki. Sempajang. Mode na lao. Yang penting asam pajak ko menitu. Asam pajak ko. Bahaja, obisi, asam pajak ko. Ya ko mangingi makan cubu mo tu. Sini no masalah mal yang kader. Dakwah itu tanggung jawab tayi. Maka tu biasa tak balik. Tidak sempajang anak-anak. Liwat jalona. Sempajak ko na. Lau pupu ko de. Terus lo mas sempajang anak-anak. Alida de na lau. Kada anak-anak. Iya ko to malopo nandi. De na to mas sempajak padambo. Jadi dakwah. Yang ketiga, supaya menyamak ki menri bul. Ang kami lo tapake akiringan. Makotoro ner komelo ki menri suruga. Ang kami lo tapake melo ki pake gagata akiringan ki menri suruga. Akiringan ki riwat tutu tamopa. Aja temakada mati pak matu na kiringa ka. Anakku maka de guru taya ko anak iran nuang. Ang nasa guru ta kasi baka sabo. 10 hetto galung isalayangi iya ban na maringarak orang malangi cicang almarhum 50 cabu. Ira malape mapasi. Idi memang makiringi dua tutu tamupa. Telu daleta. Iya yang rewe capu, ipakewe sakbu, angkai akiringan, ya sumbangan, ibalancok kona puri pungala ta'ala, iya natu monrok ko suruga, ya punai matu kututama. Italu dale, yang rewe capu, ipakewe sakbu, iya ibalancok kona puri pungala ta'ala, iya akiringan, menrek suruga. Ya ru monrok. 300 sabudui, ya sumbangan si ratu, iya mi si ratu monro, iya 200 matu sembarang male matu. Tapi ya sumbangannya, angke balancok ko jalan ilia tu, ya saya kiringan. Itu untuk pay makada pung Allah Ta'ala, anfiqu mimma razaqnakum. Aberingi je sesa ko ang kadalek na weringi pung Allah Ta'ala. Aja mo taberi mana ni, aberingi sesa. Apa agak gaya beringi itu ya lo biasa ngikirimin dari suruga. Kayak beringi. Ya kiringan nih menrek suruga. Ya beringi diimpakkan agak gaya beringi barakakna lebih males si pilih sulok koi di naya agak mabuangi poliasi langi ilat tanah. Jadi pak kita matam itu ya bereng agagay diimpakkan warang parangnya pak kita mata nih padahal sitonganna modal itu lebih megal lisu ko tak bereng pak kita mata ya bereng tapi lebih megal lisu barakan lebih malasi pilih sunnah imma gilisu mancaji patolak bala nak ki abala asoy tapi pura ki mah bere subunna barakak ni ropak beretaro makero abalae tertangguhkan atau deni pajaji. Nakan naki lasa. Iya soe tapi elena pura ki masumbang pura ki masidaka. Pas sabarang barakak na purata mak bere masidaka
gangkanna nakanna tonga kilasa tapi padi ulumi bintang 7 mi igalatika ngi sauni tapi andai kata dia tak sideka dia tak bere lasa lopo operasi pa rumah sakit pa jadi lisu mancaji patolak bala lisu mancaji adi silisingan bahkan aga gaya berenge lebih malasi lebih makasipa naiya anu ya berenge pangulut ta'ali mak bere Elena 3 dirham napai waktu duha nrewa ni agaganda 30 dirham duina Elena nak beringi 3 dirham na pandreng itu maliwasa ngoko pasae waktu duha angkani maleka matapatau bawa yero paselena ro 30 dirham wa fis sama iriskukum wa ma tu'adun puliasi langi dalek muali assoe amu manidenang kamu cita-citai kemudian ia dalek muassoe manja abil hasanati falahu asru amthaliha ni gini populasi di deceng iwale 10 3 dirham wa bering onna ele ko pasae nawala ku pungatan mancai 30 dirham in dalek puliasi langi jadi ak beringnya sisa ak tiringan jadi hakikina ya kiringan men resuruga barakanang kerewa loko ini jadi pedek mega tak bereng pedek mega tak tambah baraka loko ini terperhatikan itu magalai mak bere digaga mau padi ini mega mau padi masih ke sini no masalah malu biangkah dere gak kana ia 3 jurus buat tunna pura naita nabita ia jurus te menrek suruga na perhatikan maka isa na suruga makwe maka watuna ro ia lenni goncina itu sampajange Muhammad bawa nino okolino aja molengi waktu apal lebangan masih ya ia goncina suruga gangkana nabita polena tarima sampajange latu kolino mapikir peko bateku pasipulu tau lawampuangi goncina suruga waktu nama pikir peko bateku pasipulu tau apa degaga melo 10 koyak pasipulungi maka waktu ero Abu Jahil tampil Muhammad magi mutaka janna nah kala pole kaje pole ase terima sampajange senna mulao wani mana onak mana yolona suwe lo pole maka dai Abu Jahil melomo ko pau itu gagai ko pasipulung ko tahu Muhammad maka dai Nabi taatinna iya narutak kajanna kepeko bate ko pasipulu tahu lo podangi maka dai Abu Jahil melomo ko pau dari ko pasipulung ko ta nakada iya Abu Jahil dia nalingi waktu ia toro waktu ro tap pemasu mangobi si pulu mana ko ang kabarita melo yang kalinga poliasi langi cinampak na 10 tahu pak punggawa pa 10 10 itawe Muhammad enre no kumatandre-tandrewe pawir melo pau irmu podanga onna podanga na cari tadi na pulangi pole mamiraja nah wattuero pure na paumana kira engkana maka dia Abu Jahil matappa gusat ni mangkalingaw na tau jangan ngiro maka itu na yoba asanna nabita yasang al-majnun gelarna dari al-amin orang terpercaya mencaji al-majnun tahu jangan maka dari Abu Bakar iya matappa ka apa denang kena beli itu tahu itu maka diberilah gelar Abu Bakar As-Siddiq tahu mapatongan Abu Jahil desisa na melo matappa ijelaskan yoko nabita tapi de na melo matappa maka diberi gelar Abu Jahil Abu betungan ambo Jahil betuna dongo ya Abu Jahil ambo dongo dia na dongo tongan ni pudang ambo dongo tu demi na melo terima kebenaran demi terima penjelasan gelar na itu ambo dongo Abu Jahil asanna itu Umar bin Hisam di 2 Umar tuh Umar bin Khattab, Umar bin Hisam, Abu Jahil, Umar bin Hisam. Dia terkenal apa? Ia namumpu Abu Jahil, ambo dongo. Letu kamal lino tuh ambo dongo oleh kesan. Gelar ini. Nah. Gangkana
Waktu na nabita pura na tarima goncina suruga, pura na palabangan, berusaha untuk pogau sesuai si perintah pung Allah Ta'ala. Ternyata dena yakil orang nonroi mas sempaja masjid haram. Ya tengi, deni palaba nabita mas sempaja ku masjid haram. Deni palaba 2 tahun na lebih nabita makareso untuk monroi mas sempaja masjid haram. Deni palaba si dia pun masih watir masih harap bawang. Deni palaba mas sempaja. Jadi gangkana mapatuju musawar si sahabatna pikko ko isalaini kampungnya tumalak dapur loko Madinah. Akatana na hijrah Nabi loko Madinah adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Gangkana lalu mibawa oko masjid Kuba lepang. Waktu na lalu apa antara Mekkah loko Madinah nalalui Kuba lepang bangun masjid Kuba. 6 sona monro na jadi masjid. 6 sona nonro ini mak juma salat berjamaah. Mak juma mak berjamaah nyokor. Jadi na masjid na Kuba. Puri mak juma nasalewi Kuba natama Madinah. Letu Madinah tania bola na bangun aga pale masjid. Magi na masjid apa masjid melo yonroi mak berjamaah. Itulah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi na patatong nabita sampai berjamaah si sahabat itu tepatnya pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah. Nah, Okkotoniro nalah pamula kalender panguluta Umar. Mapamula watwero letu matena nabita denang kanallai sampajak berjamaahna ko sampajak perlu. Amomat tengah mamusu tama watwe bako siddi to mak berjamaah dalam keadaan perang. Makanya keyasan sholatul khaufi sempajang mitau. Sholat dalam keadaan perang, mamusu tena sempajang. Nah, makanya pengulut Abu Hanifah tuh edega agak jamak sempajana. Loro tuh dena pada idi maka mas sempajang loro ki dalam perjalanan ijamak ni mas sempajang asarato na de iya kok Imam Hanafi de asarato pasti. Magi na koro apa alasan na koro imma gilagi mamusu na bita na pagaw ibir jamaah. Pina jamak sampajanna. Nah, tapi umumnya Imam Syafi'i di jamak sampajan. Sini no masalah lebih yang kader. Intinya adalah barakatna bulan Rajab min nabi tatarimi goncinna suruga napai suruh mapalabangi masiga masa insya Allah ini mapal banget tegon Cina suruga loko anakta, loko indo anakta, loko nureta, loko isak bolata itu merupakan paselena nabita untuk melaksanakan perintah pengalatan untuk mapalabangi goncina suruga memagi-magi na padang kekina mereka kuata pengalatala untuk dakwah mapangajak supaya tanggung jawab kita sangi di sisena keluar kata. Saya kira demikianlah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.